nismo svesni kao društvo koliko su žene sa invaliditetom izložene nasilju i višestrukoj diskriminaciji. One su izložene nasilju ne samo u porodici, već su izložene nasilju u institucijama u kojima borave, u institucijama u kojima se leče, gde su trajno smeštene. Drugo, postoje određene vrste nasilja koje se ne dotiču žena koje nemaju invaliditet, kao što je oduzimanje poslovne sposobnosti, smeštanje u ustanove socijalne zaštite bez nečijeg pristanka, zatvaranje, izolacija u kućama, nemanje službe podrške. Onda kada se žena čak i obrati, ako je u situaciji nasilja, a ima invaliditet, službe podrške koje su na raspolaganju ženama koje nemaju invaliditet, ženama sa invaliditetom nisu, kao što su sigurne kuće koje nisu dostupne. Iako postoje rampe, još uvek ne znamo šta sve tačno znači dostupnost, pa čak i organizacije koje pružaju podršku ženama koje su preživjele nasilje nisu sve dostupne ženama sa invaliditetom. Ja znam za 4 koje jesu, ali pritom samo za fizički invaliditet nemamo službe podrške kada nam treba personalna asistencija, da neko ode sa ženom na sud, da neko ode sa ženom u policijsku stanicu, u zdravstvenu ustanovu. Mislim da i feministički pokret toga nije dovoljno svestan, još uvek se organizuju i skupovi na mestima koja nisu dostupna i tome slično. Tako da mislim da o tome treba još mnogo govoriti, iako je iza nas 25 godina aktivizma u oblasti prava i nasilja nad ženama sa invaliditetom. 23. uhvati film. Dostojanstven, slobodan, živ.